Aha biro bibiri by'ukwezi kwa gatanu umwaka ogu hakabarukaho endwara y'ejo mu district ya Kyegegwa ekyagemiserize abebembezi n'abashaho b'amatungo kukinga obutare bw'amatungo utireho n'ebyo birikuruga omu matungo nk'okubaga enyama. Bwanyuma y'endwara egi kubarukaho ente 235 nizo zakwasirwe endwara egi, 221 zikizire, 4 zifiire kandi 10 zikiri aha bujanjabi omu murika gwakatirwe omu gomborora ya Ruyonza. Amagomborora gasingire kuteganisibwa endwara y'ejo garimu Ruyonza, Mpara hamwe na Kazinga. Kurugirira ente zinyakubirizibwaire 230 n'ezindi n'okusigikirira hati ezisigaire nizijanjabwa ezitacahika 10 twakira nezakuhabwa oburungi bw'abaliisa abo burungi bw'abasuubuzi n'abo burungi bwa gavumenti zaitu ez'ebicweka tuiheho okukinga obutare rundi local quarantine eitwabaire tutaireho. Abashaho b'amatungo nibagira ngu kugema nico kibahwerire okurwanisa endwara egi. Interventions ezitukozire kurora mbu oburwaire buno turwanisa mu Kyegegwa district no hari kugema oba kugema kwa government okuba kweta mandatory FMD vaccination campaign. Ningira abantu abakira nibamanya ngu government ekateekaho enkora ey'okugema ebisoro buli mwaka emirundi 2. Tukatwara timu omu byaro twayetorora especially sub-county ya Ruyonza twaraba biki ebiri ha ground. Twashanga ente nyingi zabire zibwire zikazima ziri kukira kandi n'abantu bakajumbira okugema kakuborora kamo aburorwaho nkyetagiza otera omusaho wawe niko omusaho gamanyisa district then turole engeri twakuyambaho naitwe turwanisa obwaire. Ente yaberwirejwa neyoreka obumanyiso nk'okutambura eri kucyumbagira hamwe n'okureeta ebifuzi. Obwa hati abashaho b'amatungo kuruga omu ishaza rya Kyaka North n'erya Kyaka Central bariyo nibakora obucweka ihembe. Gashakwa Philip Murangira.